Ok, díomh chuirde agus fáilte seach go dtí ceacht de dód an seachtain seo, agus tásúlagan gur thug siú faoihearra go bhfuil an ceacht seo ag dul i dtro an Measu Leanu nach. Mar sin bé mé ag féchan tar na freigraí a seolann sibh seach agus bé sin mar cuid don grád buine sibh amach as deireadh an chursa seo agus bé an ceann sin ag dul i dtro an tuairiscáil a taobháile ag an saoire. So an rang a bhí agumsa bé sibh siú déanamh an ceacht seo ar ine sin an céad lá de mí bealtaine, agus an rang a bhí aige de imar ó bliana hinge trí bé sibh siú déanamh ceachta dó an sin ar an géidean an níú lá is fithe. Now fecinn sibh má tá aon faiban a gcuibh leis na ceachtainna muna bhfuil stig lódá nuair aigen, tá gacrúd ar fáildíomh an seo ar an bhfuir Microsoft agus feici sibh níos daoine go bhfuil an léamh tuiscint sa fís an seo ar YouTube. Ach ná déna í dermid muna bhfuil an leathnach sin ag obardíomh is féidir le bheith oscailt sa browsáil idirlíne. So tá mé sé ar Firefox News féidir le Chrome nó Safari nó le héad sin úsáid. Agus an sin muna eibríonn sé agus tú ag úsáid an browsáil just brú ar refresh ar an leathnach nó bug ó leathnach amháin go leathnach eile agus arás, agus tuici sé suas an dara ó orintanta nuair tá green graph ann bíonn sé mail ag lódáil, but tá sé ar fáildíomh so ná bíoh aon búirt uiribh. So le sin ráit a rachmuid seach chuig an gceacht. So caithfidh tú an text seo á léamh agus caithfidh tú na ceisna a raigart ar an bhfoirm. Bé an obair seo mar chuid an Measu Leanu nach, bí cínse an firm ceart á líne a buine le a rang, agus an sin brú ar submit le an text seo. So aine a bhí le ide imar ó haon go trí, tá sibh sé glína seach an ceann sin, agus aine a bhí lumsa bé sibh sé glína seach an ceann sin. Ceann le ide imar bé sé dúna ag ní trocha tar éis an ceacht seo so ar an trocha láide, agus an ceann do muir rang bé sin ag dúna ar ag ní trocha ar an dara lá so sin maidin de saithin. So ag an dá rang tá go dtí an maidin dar gcionna goibh chun é críochnú, so ná bí buartha ach just bí cinnte go sé deanta in am a goibh. So leis sin rachmuid tríd na ceisna i dosach agus nuair tá sin deanta is féidir linn an teach sin á léamh. Preview. Now, so ceiste hain, wie alt sind Imes Geschwister? So wie alt sind, kein is iad. So caiith an ceist seo a raigart as Germánis. So an sin isteach an sin le Germánis ceart, sie sind oder der Bruder ist und die Schwester ist. Frage an ceist seo as Germánis, wie hilft Ime zu Hause mit? So mithelfen is ceirú leis, so conas a ceiríonn Ime lo sa cheach. So caithfidh tú rud ag an scríomh Ime macht Ime tá roinnt bríomh an sin agus bé muidir dul tríd sin ag an nóid. Agus an sin ceiste trí, was findet Ime unfair? So cad tá mí chorm de réir Ime. So bé sé garan faoi rud ag an isteach an sin agus tá sé gra go sé unfair céir é sin. So an ceann sin nuair tá alta haon dós trí léite a gcuin, is féidir an dul isteach agus rounnig an ceann tidal iúnach de alta haon ó na rana seo a lenas. So cén ceann a tain le alta haon. Ime muss viel zu Hause machen. Erika und Ime lernen zusammen. Ime hat jüngere Geschwister. Oder die Eltern schimpfen mit Ime. An sin den tún rud céine cén ceann atá isarúnaí de alta dó, agus cén ceann atá isarúnaí de alt a trí. Ina dhíth sin, caithfidh tú an text léamh arís agus caithfidh tú seo a raigart. Chuna sa dearann tú, tá Susie glóte ach anna millte. An sin chuna sa dearann tú, ag an deire seachtaine téimigh seo a dóireacht, agus an sin chuna sa dearann tú, an sin bíonn mo rád ag Folens. So caithfidh tú an abart na habart an trí abart sin a aimsú sa text, agus iad a clómhúla is seach an sin díreach mar atá siad sa text nó bé an app seo ag rá go bhfuil sé mí ceart. So le sin ráit is féidir linn an leabhar á léamh. So is féidir é seo a bhogad seacanis tá nach bhfuil aon rud eile feicáil. So tá muidir díiristeach a haon dó agus a trí, so béidir gur féidir linn a dhéanamh níos mó. Yeah. So zu zweit geht's besser. Zu zweit geht es besser. Tain sé níos fearr le beirt. Ich heiße Ime. Ich bin die Älteste in der Familie.
Okay, so tá sé chuirsí faoin áitilthaí sa chlann. Mein Bruder Tobi ist erst 8 Jahre alt und meine Schwester Susi ist 4. So sin an erst an sin, sin tá sé díreach nó díreach tar éis dul. So tá sé díreach tar éis dul 8 Jahre alt agus tá Susi an Schwester 4. Now, kehrt fuhu, Tobi ist frech und macht immer viel Lärm. So tá Tobi fresh, is cosúla, you know an Shan aber sin, don't get fresh with me. Tá sé cosúla sin, tá sé dalaba, nó dána, cheeky, tá sé dalaba. Agus macht immer viel Lärm. So sin cosúla an focail béirle alarm. So leis an alarm den sé alán fum, mar sin lärm sin fum. So den sé alán fum. Susi ist niedlich. So an sin is féidir leat niedlich ascríb nu is féidir leat hübsch ascríb. But tá sin a chuirsí is faoi Susi. Aber auch unheimlich verwöhnt. Na unheimlich sin da kretsche nu Anna verwöhnt. Nur weil sie die Jüngste ist. Díreach tusk, nur weil. Díreach tusk go bhfuil si an duine is Jüngste. So tá Ime älteste agus tá Susi Jüngste. Mar sin tá Tobi in der Mitte. Na, Teil 2. Meine Eltern haben lange Arbeitsstunden. Okay, so meine Eltern is éasca, agus tá lange, so fada, Arbeitsstunden. So tréimhsí nu uanta, Eibra, arbeiten und Stunden. Ich muss also viel mithelfen. Ich muss, sin an modal an sin antáhachtach. Níl rá aici, ní mórdaí cabhrú lo. Níl ein rá aici, caithí sé mithelfen. Ich muss auf die Kleinen aufpassen. Now, aufpassen. Sin frás le chun ara a hort. So, caithí sé ara a hort dus na fáistí. Und die Wohnung aufräumen. So aufräumen is an rud actually becorghfuil sibh denmh é seo sa cheach agus sibh sa bhaile. So becorghfuil sibh die Wohnung aufräumen. Well, níl sibh I Wohnung, Beiger. So ein Wohnung sin orasan, but aufräumen sin glanna suas. So becorghfuil sibh ag carú sa bhaile ag glanna suas agus tá Susi nu ime eagrán seo go bhfuil orthaí carú ag glanna suas, aufräumen, glannamach. Ich muss das Mittagessen und das Abendessen kochen. So Rishnil Rauaki Kahishi, das Mittagessen und das Abendessen kochen. So Kokeral. Und am Wochenende gehe ich einkaufen. Agus am Wochenende, schon Samstag und Sonntag, gehe ich einkaufen. So Kinsche nachwil Schuschgrief irrid COVID-19. An sin tain si einkaufen ag an Wochenende. Agus an sin an písa Jerry, weil ich so viel tun muss, na tun, sin simul is bríthar eile don bríthar machen, rud éigen a dhéanamh. So weil ich so viel tun muss, so weil tusk go bhfuil orm, ní mór dom, so viel machen, kom an méid sin a dhéanamh, habe ich wenig Freizeit. Na, Freizeit schon am sehr. So, habe ich wenig Freizeit. So, schon, dennig Kila schon. Tuschke will an Mädchen oberle Jennifer Neil Rudegen am sehr agum. So, ta wenig moran. Nu Pisabiog, Neil ach Pisabiog, Neil moran am sehr agum. Ich finde es echt schwierig. So, nicht sehr einfach, das ist schwierig. Meine Hausaufgaben zu erledigen. So, tá sé Jacker, schwierig, meine Hausaufgaben zu erledigen. Agus sin is féidir cíl a dhéanamh as sin, tá sé Jacker tusnach bhfuil mór an amací, an oberháile, ní a dhéanamh, cos sin machan nú ton, so tá sé denmh é, but níl si ag erledigen é, níl si ag críochnú é. So sin ag críochnú. Es gibt einfach viel zu tun. Now, sin just an einfach sin just come béim a chur rud ag ní cilíonn sé éasca sa cáil seo. Tá si just agra tá bíonn an omarcha le Jennifer. Tá sé có siimplí sin.
Dan leiden meine Noten. Now, Noten not in darmdas Carabreig, because feckin sé mar nota ach ní clílín sé nota sin grád. So, leiden tain siad sias. Mar sin tain ma grád sias und ich werde von meiner Lehrerin und von meinen Eltern ausgeschimpft. So, schimpfen sin tuairteachta. So, ausgeschimpft tugann siad amach. So, tain siad sias agus an sin bíonn mo bhúnseoir agus mo hisismóirí ag tuairt amach. Das finde ich total unfair. Mo hím go bhfuil sin go thomláin mí cothram. So inis Tá mar rud ag raibh tú cliste go leor chun féchan ar an fís an seo ó thaobh an cuidiú sin de. Is féidir le dul arás ná inis chuig na Google Forms tána ceisna an sin agus tána altainna lo agus freagar gacrod nuair tá tú críochnathe má tá cope dus na freagaí ag taslawet brú ar send me an email receipt agus an sin brú ar submit agus sin deire don ceacht seo. So go nairi liv, fíl gluch und